You no vilo me do bena me sia me va penka fa vala ji nko nyenye dem na nya me ne fa mo jija gba na subscribe like man na ma video kula me no wi egbe no so de ko ma ko da de mo ji vo afi ma ji akpada da na subscribe so kula me yo le video ma akpa ma le veve na me wole do me yo feto subscribe na channel akpa ma le veve na me no fi ala be tonye yo le ho ozomo cho ho ko ye da kra abo va kede video de wo video de va kede na de un lefma ya me dibi ma ko va moji ne mi afete mi akpo ta mi gede mesideka ne mi kpo e vola ke ma nu ile ko la mi apo no video chon ne o che na nwo susu chon ele vevede mi dibe fe me nechi ta mi kpo video na me va. This is the highway from Accra to Ho, and when you are coming from Accra to Ho, just after the police barrier, there's a curve. There's a curve there. And unfortunately, this truck has gotten itself down there in the ditch. But the serious aspect of it is that there's a hole in the middle of the road. As you can see, it looks like a bridge. A bridge. And the vehicle, I think from the way it looks like it got the accident right at this spot. It has widened the hole, making the road very dangerous. Commuting on this road is very dangerous. Just look at the oncoming vehicle. See how small the road has become. And it's a curve. So you can imagine those coming from Accra to Ho and those coming from Ho to Accra. It's a sharp curve and it needs urgent attention. So anybody that can see this video, please draw the attention of the authorities. It must be fixed as soon as possible. Thank you. Safety. No view mi ba ekpo video me drop over fifla tanu ile nya be ekpo video ekpo be menye dovie le mo fetiti now. Menye dovie le mo titi now. Accident ejo no kata accident ejo e ya me dibe mi alenku dem mi ape highway authorities wo de fine wole chole ho nye mi ape capital ho de ya nye mi ape capital ta chole ho cover Accra first class road ya ojibe ne wanye chole ho ko ida Accra first class road ya ojibe wanye ne po idola po be menye dovie o evele agota yo wo be chine no totore o me wenye de utameka wele mododo jipo mi afa highway authorities de no ka wole highway authority you se ole home ole ho gbo me ole Accra gbo me ole Ghana du ko me e pedare sigbe ko le Togo meche nchova vu ya mefu jefe ma nyebe gato kwa akpo agbe ano awo no jira modo na mi ya mejebe ne otun vu ya mevu jefe la mejebe mi ponu ya to gbe le du omo mejebe mi ponu ya kwa le mi afi mo dodo ji o egbe ma na mezan egbe ya be mi anovu gbagba odo mi afi police officers yo le moji biam sebe no ka wona o le didibe agbe ne vivi na mi alo driver kona de ko de envelope mi akona we alo license mi akona we o galeji alo tasi yata me yo vo be hu gbagba we mi no vo do no ile gbogbo driver de ka apak mi azo afo akwa agbale cover na driver so police officers we yo jebe no check vo no pobere vo le de die alo mele de die o agbalon so gbene vo avo vo de check up aw mi ko ma ko dare modo do antoema o trozu gata na mi eya neza dono menya onye nye mi maka ha cho egbe nyi nkeketon iu ko video ko dodam na nyi maka ha cho re na nyi maka ha cho neza dore menya be accident de kukuku ati wan jole mo yanji ko pe de accident ji eyin bi le popo fifula mi bi agbe na vivi ata ko mi va agbe nke fe ya falaji e mo ya de mebe chola eho ko ida Accra e mo maji main road eji
eya le jojo me jebe ne wajo ne mode ma nyokura ore cho de kemele o ejebo pete ne nyo nyema de ka suso ejebe mi ape mododo me gblele nyo video ime o vai be jebe mododo re no po de die no ne ma nye first class ode no second class me no do fe velia me ape no va tu ya me vuje fe na mi mega bia babia ma ke amene na te wan fle ya me vu tiketi be ye de Accra mi di be agbe na vivi ata ko mi no mojiva nye me va fi ma va fu ma va fonu ma va se asikpe na ma ke awo mi be de agbe na vivi no jira modo na mi ya togbi mi afa highway authorities we mi nano sebe me jebe mi po ya togbi le fe maison ma o di o ton vuya me vu je fede me jebe mi po togbi kra because nu ile nye be ne mi le tichi la gbe me de mi twa be le po de me e la fozo no mo yi ya o nye be va chi e be ipoga e va ifleson e va ifleson vore e do man ye so de ka ko lebele na e jebe na to e so fe gakpo e so fa 40 we bre susu bere menye ko gbesi agbe ya e so de e so ji o e so de atwa agbate na we ta le chichie ma ta ne dasi la fozozo on va le e so zanre e fi abe wa fu pare le veve na we e fi abe afupa ina dode la fode la siwe e ya gbo mi le chichie ma mi ape mondodo me po le okio vomite on va itu ya me vu jefe e ya gbo mi debe e ya me jebe waga jole vemo me jebe mi bo e kra o video ya togbe me jebe mi aga pe o dupora no po be leke mi awo ne mondodo no kaji no de di no me na mi ame yo me po fu mi ate wan ku de mi ano mi afe taxi o mi ano yi no gbogbo e ya de danger en ton ma danger ton ma e po video me yebe de me la hachoka de won american won ele mododoji zinene ya va jira na mi afe modo ma glo be du memele de me ngon le comment de me be egale Ghana si ou Dubai towe vole system ple amedokui si like man ble selfless leaders e pa de menye de ko cho dokui to di mele fio dokui to di de mele fio MPP plan di si mele fio e ata me no mojiva NDC plan MPP de mele fio e fi politics ao ya ta o te unchi video nyema na wa didio mi di bi agbe ne chi mi di bi agbe ne vivi to pora no va e po bele ke wa wo ne mododo de mi ame yo be taxi le mi aside ma ga va je do ga ya mo e ya ko me japa ne na mi video ya pre susu be ne wakasi ame chichi osi no mo po kere won mi me ne wa va kere ame chichi osi be sigbe e mododo de e je be no we ne wa nye first class na mi ne o ma ti wa we wa nye second class o alo no mati wan wa nye first class o de no we second class tete na mi akpongo gbede na gbe ma vi lolo me bia dagba na mesi ame mega ngo bolo ma be subscribe na ma video na si china ma vi lolo we mi anoka me